Ginong kit kam shnong jong kashnong mauba rengkat gajing senran lang UMLA ke West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang. Haka kat kendai trik unaitung arajar arpuar kilalit bani kendo yau sembut menteri rangba kejela uba Prestun Tensong. Ban persya halor kejing temu jong sorkar ban aja kasa ya ki hari jan haka jaka jong sorkar kebadan hajan ke Reed Chest Hospital nege TV Hospital. Habayekran berurang bak senong bak David Imle ulong bak kejing persya kadeh hilor kenong rem bak senong kalabon lupa kinong song senong belapoi syaka katsau hajar tam. Tekumno kendang la apat ban pediang sai kilai spak sau puar tili kilong yang na them yo molong barwan sa akan kejaka namar karwan ra kejing kapnya na luar bak kala kapnya lupa. Shushu ulitu penakaliang jong senong kala ajing mud hau bak Prestun Tensong ban penkenria akikat kum ki ofis sarkar bagi trai om ban syukulum lang ki haju. Ulitu bubak Prestun Tensong ulukular ban petbenia perun sepentip syaki halor karai jong sarkar. Kumjuru nakaliang Sekretari Keshnong ba Iris Thaba ula kersya ne kejingkran orang ba Shnong dak boong ba Keshnong kalabun pat dupa bat kumno kandang la ban pediang sai ki pat. UMLA ke West Shillong constituency ba Mohendro Rapsang ru ula ai kejing kersya ne kejing dawa jong Keshnong dak boong balada Keshnong ke persya mauru uniai persya abet. Bat untrai ne kebentagi patba, bat unyai don rengkat bat kipat ba, leben rap ubak Mohendro Rapsang. Nila ada kasih kasih bersyak juga, halor ka di sorkar, kebalon suan berat ikut lagi, harjian kulni posnong juga. Mau nila ada kasih ti insasadi itu kasih juga, bayang sabtep ini, kai kau input isale. Kita ubah ini bersyak laman berkait dengan baik, kawai kada bangi persyak balai kalau population apa strong juga kalau highly dense. Nila pun angba kadai kawai nak densely populated locality apa strong juga. Mo kadon ke population ngaba khatsa hajar itu strong berat berkat. Tidak lagi wan kum kita kijai beliau sudah kawai koloni apa strong juga. Kalau kum nasar ke strong juga. Kasem juga yang ini nong siar strong, manpunya yang strong kata. Tapi tetap itu kijai beliau kalau kum no. Habis dia bukan ni kejing orang jeng temu jeng sarkar. Oh ni suatu mana kali yang deputi CM ba Prestun ni lah orang ba kat kum ga iu kalau don hi jeng kiru ba klam da yai lang ba ba kesnong. Matrai nadu ba sedang ka sarkar kamsim lakan jok tien. Ya ni kesnong ba syaban ya kini kejing temu jeng sarkar ban wara ni gibril hang teh po senong mau ba. Tinaga liang kesnong nadu kasi ke beningkong nadu menta meneru. Ni perpawe ga jing persya halor kini jing temu jing sarkar hai kini kisingil adon ga general meeting ringkat bagi traying empat day kita ki nong sok nong baro ngidang simbe syua tangi kita traying ki balong genuine ki balasa la khan te mal makir ki don kacaka ka khandau te baro hi ki jai benrio ki la ya poy ya kita meeting bat baro hi ki ai ke jing kersane ke dorbar ki ong ba ka ba ka dorbar ka sim karai kata kadai karai ka bakat do bar kilong against teknika jing temu jang sarkar tu kumbala long menta kaliang deputi CM ila ong ba study biang ila syong ila itir ila pan pau jing e ka snong ka ba ila pan pau ci ti ila ong ba ai ba ngin ya syong ngin sa perkat bang ni ka kam bat in sa pentip ling ba i MLA beron jing kat kum ke jing itu jing yang hadir ke Serbia ke baki dek nak liang ke sarkar kalau kumba degi pau ekar mah degi pau ekar reki ki syembe tanya ta kalai ekar nam ta ke jung nam ta kini ki breu ban pesnai kini ki yang ingi ba kin jak quartar kini ki breu ti yong ru ka wei ba nak liang ke senong yong ba bali ba kita ki lai spa so puar ki department mah ki prepare nadai ke municipal na PHE pribadi beli kim divide ini ki brio buat pensong la kejong di department kin sim ya kejong ki la kejong ki staff ki employed ti ong ba ki babun hi ki dai jong ka municipal ki babun ki dai jong municipal ti ong ba kadon ke jing temu ke ba sarkar la sim mentai ke ni ke iru habi dai ba ke municipal ke barim ti ong ba hang turu ngin sa sim ini ki brio na ke ni kelai spa ngin sa sim ya bantap ikti brio hangtai tengir ngi ajung but komtai da dei balong manumbu si jaka namar kum bakalong mentang isu tu balai spa saupuar ladang ngi divide tang dusan ru kala poi ce ngi hangtai tang san spa angut ki khasi ngi medon ada wan tang sin wan sentap ikini khasan spa ar hajar sentap te kapobu ke jing e di ngi
Pitip begini kibri balong gumno nak kapor sakpor ki pai kibri nyu trap ki sakhi kata tingim kwa ba kamau ba kalong sakawai pare ka koloni ka banun wara da kijing sni wang tei ni don lu kijing ting nak leng dor bersnong ko makalong menta fidang yo snoi kerteng ka dor bersnong mau ba yo pai ka sngi ba ngi kum kenong song snong ki barit pai ang tei ni habli sim ya ka saruf kiet no niu harajan kumba pitip menta kini ki harajan ki don la ka jong ka komiti udan rom ba snong udan ni ai fintip hadin habut ba kini ki juk ki briu ki yo ki wan sinsar sundan hang tei yak de snong mau ba tingi ni pet ya ka bajangai nam ta ka lawe ki kun samla nam ta ki nong song snong hi baro tingi ngis kham ba ka igar ba ka sarkar kan da sim ya ka rai ru ngila depan pau ki jing e ki jungi ban ngila ong i ba long ka bala nei ba pit perkhat suah ba pin shift ya ke area ya ki briu sa ka te ki snong